What sheptieng tang Ngeit. Hagri kesingi nga ai kublai piwe hake kerteng ke betiang tam ke jong troy Jesus Christ. Ngin leit ban ye pusan na ke tien ke jong blai. Ban ngin ye pet ke iba ke tien ke jong blai ke don ban kren shengi hagri kesingi. Pat ke jingi pusan kan long na ke gospel ke jong Marcus ke lenong besan ke dekat ke balai pun rio. Ke kentien ke bong de habau Jisu ulayos ngau ye kata kektian belakran. Uang hau tau rang ba sinagog. Wat sheptieng tang Ngeit. Kektian ubelai ka ong ba ladon wei ubreu ubalong urang ba sinagog. Ubalawan shau Jisu ringkat bat ke Jingpuson. Uladam makmat jeng utrai. Ula kerpadi ubon wan ban penkia ye ke kon jeng u. Ulan preng jeng ke jing shitam beratemir jeng ke jing yap. Pada shisau Jesus Christ sabu yu ke jing penret jong ni urang ba niam urang ba sinagog shimla kentat ula temu ban lech ke yeng ke jong pada hak siteng lenti ke baja kalau don ke ke brio ke badon ni ke jing pang mi snam hadu khar arli kisnam kalau yak sat bat kalau kener ke ti ban kta ye ke jankop ke jong Jesus Christ. Hadian bakal ayok kata agar yang Jacob uji sukres kasngau tu ke jipen kia kalau tu jaga. Baru jisuru uang kabor kalami nona baru lekeli kisanan manu bakata enga. Kali kalau pelong kisanan bakin skau pelai kita ke jingkeli na margi babon ki pait ba ki don hai kita ke jaga. Dihenre ha ke bakado kini ke breu kalau pela. Pada maka ke bakata bagi jingpen kia kalau tuai ru aga mat ke jangka. Bat kani ke jingja kalau pelong bau Jesus Christ un kamshim por kendiat ban poish ke yeng jong uni urang ba sinagog. Bakat bau Jesus Christ udang keren. Udang ye keren ru bat kani ke brio. Hagata ke por ki syakri ki brio ki bana yeng jong ni urang ba sinagog ki lawan ra khubor baka kun jong kelayap tikane kalapen kendet pat kalapen skosi lese yau ne ukpa ubalawan shitam ban penret jelade hakmat uji sukres ban wan kloi ban penkhia ke kun ban bana kelentia kane ke kun kelayap Henringi aingo yu blai, bau Jesus Christ boleh osngo ye ketika ketien, bagi ketika kena kelayap, ula ong yu orang ba sinagog, wat sheptieng tang Ngeit. Bagi ketien yu blai ke itu bau orang ba sinagog, ula beteng menyelam yu Jesus Christ yeng kapni bau Ngeit, hak ketien ke jong Jesus Christ, hak kentien jong itu kibre bau wanra ke kubor ke besneu. Ka jingkeli hagri singi galong na ka benta jonga bat jongpi hatung ijet ban Ngeit ye ka ktien ka jong trai laningen Ngeit ye ka kubor ka basniu ka bawan na kibreo lar finget ye ka ktien ka jong trai pinem nama kita ki banget ken yu shishai ka buram ka jong blai pabli rong ba sinagog la jet ban Ngeit ye ka ktien ka jong trai But andala poy si yeng, la syam ki brio ki bayam, ki beles ngausi, na marga jingyap jang kini ke kena. Riu Jesus Christ uang, bakam syam layap ke yotia. Kini ki brio ki bayam, ki lastang banyer ke. Tadi nak tak kedau nganong ipi, ngim de ban syanya ya ki jingyam jang ki brio. Ngim de ban syanya ya ki emotions jang ki brio. Ki brio ki la ban sngo, shibun ki jing sngo. Kilaban sngo iet menta la shai kilaban dono kata kajing iet kilaban sngo don hakaliang ke jongpi ration kilaban ieno epi riu Jesus Christ shimla pen sngap yeki kawai ke bu Jesus Christ la le shimla sha yeno bandrung haga kamera jong ke kena light no kemegi kpa bat katu kan ni senran ke dau galong Jesus Christ unomla banle ke kamba ladaki kemeki kpa
lani kita ke beran badu ki artien ya ke kamba te kum taru ha ke jingem ke jingi ladangi kwa ban job ngem de bandon bad ki breu ki ba artien ki ba kran be tang ya ke badum ya bandon bad ki breu badon ni ke jinget kanang mengila ban yu i ya ke kampla bad ki jing trai ke jong blai ha ke jingem ke jingi pada sisa kaktian ke jong blai ke tu bu Jisu Kristus la le ke kamba ba ke ni ke kena na ke bayap kala empat sesisian ke ke belayap ha ke jingem ke jong apa jong pi ha ke ni ke ski shashkor ni ke kentian wat sheptieng tang shungan ai ba ke ni ke kentian kan long do long slam ke jingem ke jong apa jong pi Namaru blame shimla ay mensim jong kajing sheptieng. Kajing sheptieng kawan kin mau kam day no blay. To ay bo blay hagri ski unay boring ibingin laban ngeit. Pa kajing kani kajing ngeit kan bread no ani kan weng no ya kajing sheptieng naga donut kajing. Tungin kamilanti ya kamba in kamilanti ke bakraw na blay badan bor. Blain kurkuy pini kasingi barok away. Pangakwaban pin kin mau pi bleu ia pi kumba pilong amen.